clear tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek ule tun tuma chuan ni zan le tukin lama world cup qualifier kan han ti angchi train bull kan tran anga chumi zo lama chuan football thuleng te po thira ngai thla khona kan nei le bok don nia soita kangin world cup qualifier conmebol lama tukin lama khan Argentina lamin point thum an hlo chuaka an khingpui Venezuela chu sithum fai ngotin an ne he in khela hen Argentina hen goal shot tum som pasari an neya Venezuela hen targeta shot tum khatma an nei lo an ne Argentina hen an ngam hle tinani chu in khel bul an trana ma se goal kan humai lova first half un top ma 7 minute somthum pakwana Lionel Messi chon goal akhung tange ngeya an thiam puipa te zingami Julian Alvarez siam sak atangin Argentina striker thazet mai Lionel Messi hian ma an hruaina goal akhung anne first half ang goal dang alubel zui lova second half a pohen goal kan mubel mai lova minute som sari parukna Lautaro Martinez and Gonzalez siam sak atangin an goal ni na aron khung le Argentina hian an ngam khop maya hun thapo anin siam le nuala minute som riat na goal an khung bel le Almada siam sak atangin Argentina thiam puipa an captain ni bok Lionel Messi chon goal aron khung leya hein khela a goal ni na le sithum fai ma an hruaina goal ani zuita anne hemi nu hian Argentina hian nor zui le view ma se goal dang ero alubel zui talawa Lionel Messi che thadzana hen goal thum fain ne na an changa point thum an hlo chuak tihian Argentina tana goal ni khungtu Messi hi kumsom thum pariat ani towa heti chung hian an ramtan tumza som ko pali ain lana goal za som pali akhung tlingta anne World Cup qualifier CONMEBOL lama hian in khel danga Paraguay le Ecuador te chu anin ne to ka Uruguay chan sithum faya Peru ne hin Colombia chuan Bolivia chu sithum fain an ne ve bok heng ho ba ka hen Brazil po an chaka an khingpui an mikhwal Chile chu sithum fain an ne he in khela hen Brazil tan Estevao William chong goal khat akhunga Lucas Paqueta chon minute som sari pani na an goal ni na khung le hin Bruno Guimaraes chuan minute som sari parukna an goal thumna akhung le ya goal dang lubel zui talovin Brazil hian har salutuk lawin Chile hi an neya point thum an hlo chuak tihian table tharbera Argentina chon ma an la hruai zui zela Brazil Uruguay Ecuador le Colombia mai ba ka Paraguay te chon an dot leya anni ho hian World Cup an khel don ti achiang zui ta anne pasari na le pariat na Bolivia le Venezuela te khel theina hun tha pakhat an la nei do na atoi ma jok jok hian intercontinental qualifier kan hanti ang chi kha an khel angai do na game khat khel lom tura hen chin fel ani don ane World Cup qualifier Europe lama lut vele ta ila nizan zan lai pel lama in khel munam taka group B ya Spain in olsam takin ne na an changa Bulgaria chu sithum fai ngotin an ne he in khela Spain hen goal shot tum som ni pali an ne ya Bulgaria hen targeta shot tum khatma an nei lo an ne in khel munam taka hian Spain hen game an thunun ne khop maya atira train hun tha anin siam no la goal po alut ma hle minute nga ne le ka Martin Zubimendi siam sak atangin Mikel Oyarzabal chuan Spain tan ma an hruaina goal akhunga minute somthumna Kukureya chon an goal ni na khung le hin Chelsea defender hi Spain team tan ache that le minute somthum pariat na Lamine Yamal simsak atangin Arsenal midfielder Mikel Merino chon an goal thumna akhung le ya second half ai ro goal dang kan mubel zui talawa sithum fai ne na changin Spain hian point thum an hlo chuak World Cup qualifier group J lama Belgium lampo an chaka Belgium hen olsam takin Liechtenstein chu seruk fai ngotin an sop hei khela hen Belgium hen game an thunun tluan zaka an thunun tuan ange hen goal po alut tam hle soita ang khan Belgium hen hei khela hen goal shot tum som ni pali an neya Liechtenstein lam hen in khel chung zong hian goal shot hi tum khatma an nei lo anne
ngam lo rep tak ane Belgium team tan Henry Telemans on goal ni akhunga Maxime de Keeper Arthur Tele mai baka Kevin De Bruyne le Malik Fofana ten goal khat theu an khung boka har salutuk lo hian point hum an lo chuak ta ane anni ho baka hian Wales on sikhat fain Kazakhstan an neya Lithuania le Malta te chu goal khat ve in pe in ne tokin Turkey chan Georgia chu goal thum goal nin an neya Netherlands le Poland te goal khat ve in pe in ne tokin Northern Ireland chuan Luxembourg chu goal thum goal khatin an neya Slovakia lam point bay seilo takin an king pui Germany chu David Hensko le David te goal khung ma Sydney faya lo barakhai ve bukin Germany team hian base an phak lo zui ta hle ane an group a hian point lo chok lo table mong bera an om zui ta ane World Cup qualifier kan hanti ang chi te hi zanina nei chun zom ani le ang David Roy and Dominic Szoboszlai free kick chui thazet mai chu moi tak main alo chua zau ani kha hemi chungchang hin thuthar aron neya David Roy chon Dominic Szoboszlai free kick chui a chua chan ber chu ball wang ni in a hriat thu asoi English Premier League he Nike nen an tho ho naka atop towa Puma lam chon kumin bi ka hian an sponsor ve to ane omzia chu kumin big Premier League ka hian Puma ball an pet to ane hemi chungchang hin David Roy chon ron soyin Nike nen khan adang lam ma chu chon harsat na po min thlen ngei ane Nike ball kha chuni se ka safe man ngei ka ringa Puma ball kan man ta ga chuan ball kal dan te lo te dan tur te kha hriat thiam a har ma chu wanga Dominic Szoboszlai free kick po dang lo mai kaniin ka in hria Szoboszlai khan free kick a pe tha boka faka credit back po a phu hle ane chuti rol chuan Puma ball le Nike ball chu ai nang lo khop mai ti in asoi David Raya hian chuan lamatan hi aron manga kan nga yang nge Szoboszlai khan a pen goal thave shrim kan ngai dan soi vele donang o Manchester United tana lo in lan to Luis Saha point thuthar aron neya Saha chuan Benjamin Sesko chu ain siam that thei mai arin lo thu asoi United legend Luis Saha chuan United team tana in lan hi thil olsam anilova imsiam that mai po hi thil olsam tak anilem lo ane Benjamin Sesko po insiam thatur chan hun alamamo do na season khatvel chu insiam remnan hun alamamo karing ane United team hi tun ma tangkhan an boy to ma tlarmalam player kan hanti center forward tha hi an lei thei me ulo ane Sesko hi achia chu ka timi lova thataka ain lan thei na turatan chuan embeumo le kunha ta hian an thorim angai do na chutiang ani lo ni chuan tun ma ang tho khan Sesko po hi atla chezui mai in karing tin asoi chuti rolin Sesko laka ero base na sang tak anei thuero asoi thung Nottingham Forest in transfer kongka kharta ka Ipswich Town atanga pau million somthum pasari point panga zet senga an senglo Omari Hutchinson hi akhongai thlak ang reng khop mai Waifa lam chon inelna kan hanti ang chi Champions League Europa League le Conference League ka an squad te team tin puang turin an ti towa tlap sang de chon an ron puang to ane Nottingham Forest Europa League khel tur po hian an squad chu an ron puang ta man to taka an senglo Hutchinson hi Europa League khel turin an ziak tel ve talo ane he hi enge chanti soi om lem lova amai ro chu round sang jok an thleng chaute ni chuan an la ziak lut vele tho tura te po be sei ani thong Hutchinson ang bok hian Chelsea timina an senglo bonot po kha khongai tla khop maya Chelsea azom tir khan Champions League ka football chanchina ka khel ve tur hi kalom hle tin asoya amai ro chu Chelsea lampoin bonot hi an squad Waifa Champions League khel tura an ziak lut big lo ane Hutchinson nen hian an club zom afu lo nge Champions League le Europa League khel tura zialu zinga an tel talo ane
Manchester United forward Matthews Cunha point to thar aron neya ani hi rin ai takin ahliam analo tura ngai ani kan hriatang khan Matthews Cunha hi liam wangin an game nung bera han lak chu ania achol hun tur chiang taka soi omlem lo ma se media te chon ahliam hi anani in an soi hemi chungchang an zone hi Cunha chon ron changin United team hi tlab ro pui tak ania he muna ka khel thei po hi ka in chuang hle tuna tang rei lo te a ka in chuan na po hi tipui tling thei turin ka ron kir thuai don na ka hliam hi rin ain analo ang renga team tan po mi tangkai ni turin ka ron le thuai ang tin asoi Matthews Cunha hi tuna tang rei lo te a ahliam hi adam turangai ania international break zo lama chuan United team tan a khel hi kan hmu zui mai turangai ani tunaya Brazil squad ta Neymar chu kau tel zinga atel lova hemi chungchanga anzo na hi Neymar an achan na te po kan no da to ani kha hemi chungchang hi Carlo Ancelotti chon ron chang let vele ngalin Neymar a thu soi kha adik chia Brazil national team tana kau zinga atel lo chan hi chu technical thilwang ania achan tam tak aum thayang chu amai ro chu tunaya ani hi hleyamin ati boy ngun emema a condition te ngun taka kan ngai to chian nu hian ramtan inlan tur hen kan kauta lo mai chau ani tin asoi Neymar hi hliamin atlak buak chu thu hran ni ta se Brazil league apan nu hian be se phak te chiam lova hemi wanghen Ancelotti mit po atlung lo ni turangai ani hliam nei lem lo ma se Brazil squad ta ko zinga atel lova hetianga be se aphak lo zel ani chuan kumthara khel tur World Cup a po hian Brazil squad ta atel lo mai rin na te po alian tran ta hle Manchester United point an goalkeeper Andre Onana chu chuatir an phalthu an puang chiang ta ni hian team tok chon an tar langa ama du tu Saudi lam chu in biak na kalpui an poiti lo thu an soi ni in alang tatlat mai Andre Onana hian tun hnaya United team a hian contract har zebel adu thu le lo tamjok a phut thu a soi ni in alanga hei hi amorim hian adu lo angreng khop maya chuatir a phal thu a soi ta ni in alang zui ta anni tundin mona Saudi Pro League lam hi transfer kongka an la khar lem lova Onana hi an chuatir thut te po arinom ta hle Manchester United legend Wayne Rooney point to thar aron neya Mikel Arteta chungchanga angai dan aron soi Wayne Rooney chuan mitam takin ani hi athatok lo tin an soi thina an soi na hi adik na chen te po aum thayang chu sum amang nem towa kumpo amang nem to boke kumin hi atan chon hun tha tura kangaya chu aman thiam lo chuanin atan thil hi atop chhowe mai tura kangai ani hetlap legend henin hetlap hian hun tha po penual ma se no moya achan le lo chon atop hun athleng ve ngei dona chu kumina hian thleng thut thei din huna ading ani Mikel Arteta hian thei top achu angaya no moi nen sum an man hi achang le lo ani chuan ban atok nge hin karing ani chuti rol chang kumin hi atan chon hun thabik ni tura kangai ti hin asoi dana tang hi chuan Mikel Arteta hian no moi a choi pui a ring a ang ta hle Mohamed Salah point thu thar aneya an forward engu moha a fuina thu a soi chuan ron tar lang Mohamed Salah chon engu moha hi social media lam chu kalsan tura adu thu a hril ni in a langa a chung kwa le a thian te chungai poimo tura adu thu a hril ni in a lang bok Mo Salah chon engu moha hna hian social media hi chu thil lem mai ania i chiar ngun po le iril ruha na tur atam mai don ani chu ai chon thian kom tamla i chung te bula omnem bok ro tin engu moha hi a foi ani social media man tam hi athalo angreng khop maya train khat po boy pha an tam to hle ani chu tiang la ka chon boy ve lo turin rol thar ma bak eng tak nei engu moha hi Mo Salah hian a foi tin ani chu
US Major League Soccer lama League Cup final la Lionel Messi te avandoi zoka antran nu khan Lionel Messi hi le lampol player Pedro de la Vega laka atongkam amoi lo khop maya hemi chungchang hi tu hnaya ron viralin Vega chuan Lionel Messi tongkam chumak ati thu asoi Seattle Sounders winger thazet mai Vega chuan Lionel Messi tongkhamak kati emema Kabula ron kalin ani chuan ingtika ma kanram team tan hen inlan ve ngai lawang min ron tiringot maya kanram team tan hen inlan po katum lem lawa amai ro chu athil ron soidu dang kha amak kati hle ani Messi hi chu athiamin aro pui emema ma se aril ru kha abut ve thut niin ka hria ani awan duai zoka antranga anu fual zoka antran lai ani bok khatiang tong kam hanga min ron ti kha hreum kati emema chuti rualin no moi kan choi ro alom oma Messi min tong khum du dan ero mak kati hle tin asoi Rio Ferdinand point thu thar aron neya Hurricane ain kelin Mbappe chu tha ati zok thu asoi Rio Ferdinand chon number 10 role play kan han ti ang chi hi han clear ta ila kumsom liam ta chung khan kumsom thum pani mi Hurricane hi center forward thatin ansoi thina ke ka ngai dana ero kelin Mbappe hi athada izok ane Hurricane hi chung goal akhung theya team tan atangkai bok amai ro chu Mbappe hi ale tam takin athazokin ka hriati hin football pandit na thok mek patrong du tak mai Rio Ferdinand chuan asoi Rio Ferdinand hian kumina Ballon d'Or an sem tura po Kylian Mbappe chu minglian tak ani thu asoi zui ani athat che tem wanga football khel achol san thu lo puang to Eden Hazard point thu thar aron neya football khel zinga dribbling tha ati aron soi Eden Hazard on dribbling tha kan han ti ang chi tam tak an oma chung zinga chon trafal po anom ngei ani chu Lionel Messi ngei ania Lamine Yamal te Cristiano Ronaldo te Neymar te kan soi thina anni po hi player thale dribbling tha tak chu anni amai ro chu Lionel Messi ero tluk zo anom lova dribbling a ro chuan Lionel Messi hi topa auma tluk zo po anom le mai toin karing lo tin asoi kan pom zong ani ve lomem le France defender Jules Koundé point thu thar aron neya tu hnai maya anam puipa Osman Dembele chu Ballon d'Or dong tura arin lo thu le Lamine Yamal arin thu asoi ani kha hei hian dem a hlo angreng khop maya athutluk na po aron so son le Jules Koundé chun ama kalo sei to kha ka so son le ya ngun taka kan chui chian hianin Osman Dembele po Ballon d'Or dong tur zinga hian afal bi kan hanti ang chia au meka Lamine Yamal nen hian anin chu don ti a chiang to ani ama khan kalo ngai to chiang tok lawa tuna chon dik taka han chui chuanin Osman Dembele po alo chung nung le Lamine Yamal nen hian he choi moina don hi anin chuin karing tin asoi tunge donga kan rin hlom le Chelsea forward Joe Pedro point thu thar aneya Chelsea team azom tira ama puitu asoi Joe Pedro chon tuna thata ka kain lan theina bultum tu pakhat chu Cole Palmer hi aneya Chelsea team ka zom tir khan hlo thona kanga emema che that lo kha ka hlau hle ane amai ro chu Cole Palmer hian nasa takin min puya tun kadin mun ka thlen theina po hi Cole Palmer wang chau ani ti hin asoi Chelsea zom tira tangkhan anin kop tha angreng khop maya gol khung konga te insiam sak konga te anni pani hi anin kop fu angreng khop maya thilro pui takpo anti chauzel turangai ani Chelsea lompoin ni pui transfer kongka in honlaya ansenglu theitak lo Morgan Rogers so senglu anlatum reng thova transfer kongka aloin honle hun classic transfer kongka loin hon huna senglu antum don ani TBR football lemin atarlan danin Chelsea lam hian sumpo anda thato ni in alanga classic transfer kongka in hon vele
Morgan Rogers hi senglu antum don ane transfer kongka kharta ka han anin dor na sa ang reng khop maya an hlo tling man talo ane ma se Chelsea lam hian bo zui zelin an senglu ero arinom Arsenal lam point thuthar an nei chhun zom zela Arsenal lam hian classic transfer kongka alawin hon huna Malik Fofana chu senglu antum don ane Malik Fofana hi Tottenham Hotspur lam point senglu antum ni in thom aleng me ka Arsenal team nen hian anin chu don ta a ang hle Victor Gyökeres point Alexander Isak chu alo lom thiam khop mai Gyökeres chuan kanam puipa nge English Premier League ka aron kalve hi kalom khop maya keitlemin kalokal ma hreta in ma chon thei tur tlap kan zom thei hi kalom hle ane ram pakhat player that ve kan niya kan ram tan in kop fu tak kan niya tlapa ero in hal taka kan khel ve don ane chuti rualin league ti hlutu kan ni thei hi kalom ma he mun aron pan hi kalom bok ti in Victor Gyökeres on Isaka chungchang hi asoi Manchester United point transfer kongka kharta ka khan Conor Gallagher chu senglu anlo tum nge ya hemi chungchang hi rumors kha atam thin ang renga Fabrizio Romano chun aron tar lang chiang ta ane United hian Conor Gallagher hi anlo dor nge ya ma se Gallagher hian United team hi athnol ane athnol chan ber he chu Atletico Madrid tan khel aladu mai pialama United team zom chu atum lem lova chu wanga Atletico Madrid tan inlan zel tora thutluk na siam chu ani thu aron tar lang ane Gallagher hi Crystal Palace lampo han lonin ho antuma Gallagher hian athnol tho ane chumi nuwa United in andor veleya athnol le tho tinani chu Barcelona lampoin kumsang ni somni paruk transfer kongka lawin hong tora Julian Alvarez chu senglu antum dona Alvarez senglu tur hian amana po sum engamozat lo kholok antum thu an soi El Nacionalin atarlan danin Alvarez situn din muna ahlut na hi Euro makta duai zave laini tura ngai aniya hetiang zat po hi the chu an poitilo niin an soi bok Barca hi salary ke pa boye tilo chan sum chu an nga hle a ang hle Arsenal legend Theo Walcott point thuthar aron neya Schmeichel an thu asoi chungchanga angai dan asoi Schmeichel hian tun hnai Mikel Arteta chu aron chhuah che ang reng khop maya hemi chungchang hi Walcott chon ron chang le tin Schmeichel khan thil angai tu chiang tok lova tun din mona Mikel Arteta aya Arsenal team siam lian hi anom lem lo ane chu mai pelama Mikel Arteta hi coach ro pui taktin kan threng to dona trophy te chu han choi tam tok lo ma se he team ron siam lian ron ti tho thang le tu chu ani chau hi ani aplan athil tum te hi atha ma he team hian ma an son chho zelin karing tin aron soi German club len Bayern Munich point to thar anneya Liverpool team chu makhalin magai chu senglu antum thu puan anile tatlat mai gai hian season kalmek dai chau pale sign contract anei towa a contract azo huna chuan adu ber ta free transfer in azom thei to don ane hemi hi sheranin Bayern Munich hian andu thu anron soi vele ta hetiang ani ta ga chun gai hi Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus mai ba ka Bayern Munich te hen senglu antum vek don tinani chu Michael Owen po angayom khop maya Harry Kane chu ada sang lo khop mai Owen chuan ka ngai dana chuan Harry Kane hian in malam apan lem lova hei hi ka ngai dan tlang tak ani Bayern Munich pan hi thil ro pui ani lem lova he league chu alian lo ma German Bundesliga hi kate khindan ber chuan Bayern Munich he Scottish League Celtic kan hanti ang chi vel hi anniya andu chun engtik lai point an champion thei reng ane chu Harry Kane tan achievement tha ani lem lova Tottenham Hotspur khan la omen Europa League no moi kha choi ve ta se
chu choi moi na ro pui tak chu ani nge yang Bayern Munich zoma Bundesliga no moi choi hi achievement ro pui tak ani lem lo tin a soi khau mai hetiang kara hian Tottenham Hotspur lampo ni zang khan thulo mom lo hriat tur an neia thulo mom lam nge po hriat thiam a har hle an club chairman Daniel Levy chuan kumsom ni pang hnowa an club chu a chho san tu a soi thut maya hei hi a chan chiang taka soi lo lo ma se an team chairman ani don to lo ti ero a chiang ta ani transfer vela Daniel Levy ngei omzia chu kan thretlang theu anga Hurricane United team in senglu an tum dan te an player lo to tlap dangina an so mang chi te alo nar zunga man to takin a chiar mai pelama thil mak sak deuh dewin thil akal pui thina khang te lo hre phak chin tan chuan ani hi chu angei ve ang reng khop ani tun din hmona chuan Daniel Levy hi Tottenham Hotspur kan mudon to lo ani ole khati chin hatun tumatan han ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thena chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo matan min han lak pui zelula thungai nom tak ten kanin mu chho le zel don ne